Edip je najbolja predstava Užičkog jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda zbog osobenog tumačenja klasike na savremen način. Milanu Mariću za ulogu Edipa pripao je Ardalion za najbolju mušku ulogu, jer je promišljeno, ali eruptivno tumačio antički lik, povezujući ga sa savremenošću u kojoj živimo, pokazujući da se ljudi i vremena ne menjaju. Pa ja vam u neznanju, otac poslato, sa onom što i mene rodila je. Edipu je dodeljen i Ardalion za najbolju kostimografiju, a i užička publika se složila sa žirijem. Dala je Edipu najvišu ocenu 4,80. Mi imamo jednu ogromnu sreću i kao pozorišna sredina i mi kao pozorište, mi kao glumci da učestvujemo u jednom pozorišnom prazniku koji je ovaj Edip. Ja sad, stvarno mogu to da kažem, nagledao sam se raznih velikih predstava, ali ova predstava je veća od nas. Očevi i oci Narodnog pozorišta Beograd sabrali su 5 Ardaliona. Veljku Mićunoviću za režiju, Vanji Ejdus za najbolju žensku ulogu, kostimografkinji Mariji Marković-Prelević koja je nagrađena za kostime i u Edipu, Seni Đorđević za epizodnu ulogu, kao i Aleksandru Vučkoviću za najboljeg mladog glumca. Generalno nekako imam potrebu za nekim žarkim sredstvima i za nekim pokazivanjem i to je malo bilo u nekako u suprotnosti sa time što je Veljko stalno zahtevao od nas taj njegov jezik sa minimalnim sredstvima, tako da borili smo se. Ardalion za scenografiju pripao je Nesporazumu Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, a specijalna nagrada za kolektivnu igru otišla je u ruke Gavele iz Zagreba za predstavu Naš razred. Moj lični utisak je da je festival veoma uspešan, da su predstave bile dobre, zanimljive, drugačije, inovativne, iz različitih krajeva, ali jednako intrigantne. Zadovoljan sam zato što sam video i neku inovativnost i neke pokušaje koje do sad nisam ni zamišljao da postoje u nekim nacionalnim, pre svega, teatrima. To je jako značajno. Za užičku publiku koja je negovana i godinama oda na festivalu i raste s njim, ovogodišnji je bio raznovrstan i dubok s obzirom na temu Šta misliš o svom ocu. Sam naslov ovog festivala, sve vezano za oca koji je tu ili nije tu, i svaka od predstava što je pokazala u vezi sa tim, jednostavno dopalo mi se, teško je, ali je fantastično. Malo su teže teme u odnosu na prošle. Upravo razmišljam o tome, a to me pozorište služi. Publika je izuzetno visoko ocenila i predstavu Otac, bravo Roznevoju Brajovića i Hanu Selimović, koji su tragikomično izneli problem demencije koja viri iz svakog doma.